Bafowethu asike sibongeleni uKhuzane ke qopha ke umlando omuhle kakhulu ke ngaphansi ke album yakhe ke lapha ke ethi ke angidlali ke nengane. Le album ke ibonakala le ngoma yakhe ke ihamba kahle kakhulu ke okuyingoma ke lapha ke ebonakala ke ishaya ke u2 million ke namhlanje ke lapha ke viewers on YouTube ke phinde ke ihlala number 2 kuma trending song ke lapha ke okuyinto bafowethu ke ishawela ke ihlombo. Khombisa ngokusobala ke ukuthi amabhinqa ke kaMaskandi ke aseyo understand ke online ukuthi ke wenziwa kanjani noma ke iwona ke SSP la ngawo ke emculweni ke lapha ke okuyinto bafowethu ke esithi ke cha inhle kakhulu. Ake ngiqale bafowethu ke ngibikelela abantu abaqala ukusijoina kuleli ikhasi ngithi sanibona bafowethu mengiqale ukungena ngakhohle ukucindezela button ka subscribe and like lama video ke nginenzela wona ke kuzindaba ke nithole ke ezinjalo bafowethu ke kushawela izandla ke into eyenziwa ngama Blue Nation ama Blue Lion ke lapha ke ababonakala ke bakwazi ukuthatha ingoma ethi ke angidlali nengane ke eshawa 2 million viewers ke ngeinsuku nje ezithi maziba u10 ke okuyinto bafowethu ke enhle kakhulu ke lesikhoqo sigqugquzela nabanye abantu ke abasazokhipha ke nabaseyikhiphile ke noma ke umsebenzi wabo usukhona ke ukuthi ke ingoma ayidlalwe online bafowethu ilezo.